Poštovane koleginice i kolege, dobrodošli u Razvionicu. Čestitamo vam na odluci da se uključite u ovaj projekat i time doprinesete zajedničkom naporu da nam obrazovanje u Srbiji bude stalno sve bolje. Na putu na koji danas krećemo, u narednih godinu dana nas čeka puno posla, ali nadamo se i vrednih rezultata. Želimo vam uspešan rad na ovoj obuci, kao i na obukama koje slede, a naročito vam želimo uspešan rad u učionici, što je i svrha i glavni cilj svih naših nastojanja. Nekoliko reči o IPA projektima. Ovi projekti se finansiraju iz pristupnih fondova Evropske unije. Koriste ih zemlje koje se pripremaju za pristupanje Evropskoj uniji kako bi poboljšale stanje u različitim oblastima, ne samo u prosveti. Svi ovakvi projekti se planiraju u našim državnim institucijama. Novcem koji ulaže Evropska unija zapravo finansira aktivnosti i stručni rad u projektu, a prema pravilima koja važe u Evropskoj uniji. Sredstva koje Evropska unija ulaže u IPA projekte su nepovratna. U prosveti je već realizovano više projekata koji su na ovakav način finansirani. Zašto smo osmislili Razvionicu? Glavni zadatak projekta Razvionica je doprinos i podrška razvoju ljudskog kapitala kroz jačanje trougla znanja. Mi trougao znanja vidimo kao spregu između obrazovanja, inovacija i istraživanja. Ukoliko želimo da naše obrazovanje bude bolje, mi ga moramo inovirati. A da bi inovacija bila baš po meri našeg obrazovanja, ona mora biti čvrsto utemeljena na rezultatima ozbiljnih istraživanja. Rezultate istraživanja implementiramo kroz inovacije u obrazovanje, a zatim ponovo tražimo nove inovativne načine na koje ćemo naše obrazovanje unaprediti, nanovo istražujemo i zapravo se nalazimo u jednom procesu koji uvek ima nove horizonte za unapređivanje, istraživanje i inoviranje. Projekat Razvionica se sastoji od 4 povezane komponente. Saradnici na projektu su stručnjaci izabrani na javnom konkursu. Sve projektne aktivnosti i dešavanja odvijaju se kroz intenzivnu saradnju sa našim stručnim institucijama u svim fazama i svim komponentama projekta. Sve aktivnosti i svi planirani projekti usaglašeni su sa obrazovnim zakonima iz 2013. godine i naravno sa strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Sve faze i rezultate rada prate odgovarajući stručni timovi i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Posebnu saradnju projekat ima sa Nacionalnim prosvetnim savetom. Evo i šematski prikazane strukture Razvionice. Dakle, planirano trajanje projekta je do jula 2015. godine, a 4 komponente se mogu definisati kao komponenta 1, koja se bavi razvojem obrazovnog programa, odnosno formiranjem nacionalnog okvira kurikuluma, komponenta 2 koja se bavi obukom i profesionalnim razvojem nastavnika, komponenta 3 koja se bavi povezivanjem obrazovne politike i rezultata istraživanja i komponenta 4 koja brine o uspostavljanju škola vežbaonica. Komponenta 1 je imala izrazito važan zadatak, izradu nacionalnog dokumenta u kome je razvijen koncept učenja definisan u zakonima i strategiji. Njen glavni cilj jesu učenje i nastava usmereni na razvoj kompetencija, a proizvod aktivnosti u okviru ove komponente jeste predlog nacionalnog okvira kurikuluma, osnove učenja i nastave. Ovaj dokument namenjen je za osnovne škole, gimnazije i opšte obrazovne predmete u srednjim stručnim školama. Konačnu verziju ovaj dokument će imati kada se uzmu u obzir svi rezultati ogleda, a u ogledu jeste 160 osnovnih škola, gimnazija i srednjih stručnih škola, s tim da je vrlo važno da znamo da se ogled ne izvodi u završnim razredima osnovne i srednje škole. Komponenta 1 je omogućila i obezbedila mnoštvo kvalitetnih pratećih materijala koji zapravo predstavljaju podršku nastavnicima i školama, a to su raznorodni priručnici, vodiči, instruktivni materijali sa obuka, baza primera dobre prakse, elektronska platforma
za učenje. U okviru komponente 1 urađen je i predlog revizije standarda postignuća za kraj osnovnog školovanja. Izrađeni su i predmetni ishodi kao rezultati nastave i učenja po razredima, što će naravno upravo biti pilotirano u vašim školama, i izrađen je jedan strukturni okvir za novi školski program. Jako je važno da vidimo koje su to ključne dimenzije savremenog obrazovnog programa ugrađenog u nacionalni okvir kurikuluma. Dakle, to su standardi, ishodi i kompetencije. Polako napuštamo koncept obrazovanja zasnovan na predmetnim sadržajima, dopunjujemo ga standardima koji nam pokazuju mesto ishodišta, odnosno šta treba da dosegnemo na kraju osnovnog i srednjeg obrazovanja, fokusiramo se na razvoj kompetencija koje osiguravaju praktičnu primjenu naučenog i vodimo računa o ishodima koji nam pokazuje kako ćemo u svakom razredu da osiguramo razvoj kompetencija i dosezanje standarda. I još jednom, ishodi se ostvaruju na kraju svakog razreda, kompetencije se razvijaju postepeno, a standardi se dostižu. Stigli smo i do komponente 2, mesta gde se u ovom trenutku svi zajedno nalazimo. Dakle, glavni zadatak ove komponente jeste da obuči i pripremi oko 13.000 nastavnika u školama koje su u ogledu, u školama koje nisu u ogledu i u školama vežbaonicama, a glavni cilj ove komponente jeste zapravo razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika za ostvarivanje obrazovnog programa zasnovanog na ishodima, kompetencijama i standardima. Neke od aktivnosti u komponenti 2 bile su i priprema trenera i izbor nastavnika za dodatnu obuku za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi i učenju, kao i jako važni segmenti kao što su izrada e-platforme i baze primjera dobre prakse. Želimo da neke komentare učesnika obuka, odnosno nastavnika, roditelja i učenika podelimo sa vama. Seminar se fokusira na promene u školstvu koje se mogu ostvariti. Dobra atmosfera, gotovo podjednako angažovanje svih učesnika, mogućnost da svi pronađu u sebi resurse i potencijale za zadatke koji su pred njima, razbijanje predrasuda da su sve promene unapred nametnute i unapred definisane, osnaživanje da se u sopstvenoj ili školskoj praksi pronađu rešenja. Bilo bi važno predstaviti što više primjera iz prakse i primjera iz drugih zemalja, važnost uključivanja sve većeg broja učenika i roditelja u realizaciju obuka, više pažnje posvetiti razvoju digitalnih kompetencija i njihovoj primjeni u nastavi i jedan komentar za kraj. Nadam se da će sve ovo što smo čuli ući u praksu u sve škole u Srbiji od 2015. godine. Ovo je dobra priprema za to. Komponenta 3 ima glavni zadatak da uspostavi održive veze i odnose između obrazovnih istraživanja, razvoja obrazovne politike i nastavne prakse. Drugim rečima, glavni zadatak jeste da se odluke u obrazovanju donose na osnovu valjanih pokazatelja. Oni mogu biti obezbeđeni samo ako postoje valjana i relevantna istraživanja. Ključna tačka jeste da oni koji donose odluke i kreiraju obrazovnu politiku uvažavaju i vode računa o tim pokazateljima kao smernicama. Zbog toga se u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upravo formira analitička jedinica čiji je zadatak da poveže relevantne istraživačke podatke, nastavnu praksu i obrazovnu politiku. Jedino tako možemo da obezbedimo da odluke koje se tiču obrazovanja ne budu proizvoljne niti čin trenutnog nadahnuća, već ozbiljno utemeljene u rezultatima istraživanja. I evo nas već kod komponente 4, čiji je glavni zadatak uspostavljanje škola vežbaonica koja će zapravo predstavljati osnovu za profesionalni razvoj budućih nastavnika. Osnovni cilj komponente 4 jeste povezivanje inicijalnog obrazovanja nastavnika i njihove buduće školske prakse, dakle uspostavljanje one karike koja nedostaje. Vežbaonice su osnovne škole i gimnazije koje su izabrane na javnom konkursu. I za kraj, evo još jedne poruke iz stručnog tima razvionice. Poštovane koleginice i kolege, ovo je naš prvi zajednički dan u nizu dana koji nam predstoje. Uvereni smo da ćete se u svim tim danima i sami jasno osvedočiti da razvionica nije neki uvozni proizvod
koji je načinjen negde drugo i za potrebe nekog drugog, već da je rezultat naših potreba, da je rezultat naših odluka i da predstavlja naša rešenja za probleme pred kojima se nalazimo. Razvionica nije ni nekakav dodatni namet na nastavnike i učenike. Ona je oruđe za uspešniji zajednički rad. Što se tiče nastavnika, za njihovo dalje profesionalno napredovanje i usavršavanje, ali i napredovanje učenika na njihovim prvim, važnim, životno važnim koracima. U našem obrazovanju ima puno toga što je dobro. U razvionici želimo da to što je dobro ne bude dobro samo za nekoga, samo ponegde i samo ponekad, već uvek, svugde i za svakoga. Razvionica nije reforma reforme radi, već mogućnost da naša škola bude dobro mesto za svu našu decu, za sve naše ljude. Srećan nam svima zajedno zajednički rad.